Iya, apa lah ke polisi dua kebangi polisi kayan. Kok di siko Pak Kubaluan ayam? Isiko banyak lumpik mudo-mudo. Jadi lah dapat halah habis bawang awak di inyo sadonyo ha. Kau lumpik kubek Kau deh. sakit hati awak dapat ngah. Makan-makan. Hei, dah baik ikut cara Kubaluan ayam dah Pak. Iyo, itu dah kebalu ayam pi ayam lapeh. Yo dak boleh bala pensi ayam dah Pak. Cali itu nanti kakeh-kakeh Pak ha. Dah habis dek ha. Iko dah bagi orang go. Dah bagi apa nak kau Itu rancak subur bawang deh nah situ. Celik tanah. Kau candu iko kau Pak. Celik lah tanah kan cair ha. Subur deh ngah. Iko dek bawang tak sangkut-sangkut sikor go. Tapi keluar bawang awak deh nah Pak. Habis dah deh Pak. Tak nampak deh doleh ha. Deh. Iya, bapak aja lah den kebalu ayam. Kok ciko apa gua dikaduang ke polisi ha. Ayam deh banyak. Iya, apa lah ke polisi dua kebangi polisi kayan. Dia lah anak yang cekoi ya non. Yulah habis adonyo Pak ha. Dah adoh le. Daunyo ha. Dia makan bawang ayan. Namuhe pada habis aja nampak oh ya kau. Dia makan bawang ayan. Iya. Jadi Iya. dapat halah habis Dia makan ayan bawang. Makan ayam bawang ha. Jadi lah dia apa Iya dek ketujuh lo dek bawang ayan nah. Ku yo dah mu di dia ase deh gua Pak. Iyo bapak cerwe lah. Yo baretu enggak seketek dulu Pak. Ya dah mu pada tahun-tahun yang kebalu ayan. Ayan nyampak kakinya kau dipai. Dah mu betu doh Pak. Dah bisa dipawi-pawi dia popor. Kalau ayam berkandang Pak. Ini banyak hati lah jauh ke baru nah aman tuh. Dah mu aman-aman saya dah Pak. Tuh lah ini mau mencari makan seorang. Tu kok pencuan ku ayam apa dah Pak? Ini gigit kangkong. Kangkung. Kangkong nya garang lo Makan berkuah tu Pak. Makan ayam nah. Kalau digulai berkuah tuh. Iyo pencuan ku ayam apa nah. Tenjuk. Imbau lah tu Pak. Cara rancak ya nak. Kawak bunuh rencana awak mah Pak. Kalau bunuh mahal beli nah. Jahe ayam apa? Itu 3.000 sikut beli nah. Kuku balenggek nah. Saya dak mau dipadia di akhir ke Pak. Kuku balenggek nah. Tuh. Itu simpai namanya Pak. Enggak itu. Apa nak kabakar?